morate nam je vi ispričati. Kakve ste vi svatove vodili s Pala preko Baščaši? Znači, tajna je otkrivena. Ja sam to držao kao moju jednu od najvećih tajni i nisam tražio sam od mojih saradnika da se to ne ofira, da se to ne zna i da se to ne ugleda svjetlo dana do određenog trenutka. Međutim, kad to vi znate, Džogo, onda... Dobro je informisano u ovoj republici, ali sad neki drugi se znaju. Pa vidite, kada smo počeli već da naoružavamo narod, to je bilo neposredno pred sam rat, kontrole su bile na sve strane i nije se moglo proći, čak šta više, kada sam uspio jedan šleper naoružanja i municije da dovezem do Mokrog, ostavio sam ga pred kućom moje familije i sišao u grad da vidim kako i na koji način da provezem to oružje. Sreo sam i gospođu Biljanu Plavšić i rekla mi je da su je tu taj dan pretresali automobil njen i čak šta više toliko su bili drski da su vadili tašnicu i sve iz tašne njene lično. Tako da mi je to bilo strašno upozorenje da ne smijem sad za Logošu da provezem taj šleper sa oružjem i municijom. Međutim, ja sam napravio svatove. Pozvao sam najodanije moje ljude i napravili smo 32 putnička automobila, natovarili po noći oružje i sutradan okitili auto i mladu, imao sam mlada je bila moja sekretarica bivša, gospođica Branka u to vrijeme, jedna djevojka iz Srbije. Ona je bila mlada i mi smo kao svatovi prošli kroz Sarajevo, ja sam još usput i pucao i kažem tada kada smo se stigli do Vogošće da sam se osjećao najsretnijim čovjekom, ne znam kada sam bio srećniji i radosniji zato što mi je uspio trik. Prošli smo kroz Sarajevo i milicija i sav narod, čak šta više mnogi su aplaudirali kad smo prolazili i pucali kao znam kad svi svatovi i oružja. To je bio jedan, barikade su, evo da vratimo se malo barikadova. Ljudima je mnogim bilo čudno zašto Joja Tintor, koji je uvek bio tu u vrhu SDS-a, najčešće sjedio čak i na konferencijama za štampu, većina novinara je znala ko ste vi, ali neki opet sa strane nisu znali ko je taj čovjek koji sjedi negdje tamo na ćošku stola. Barikade su bile i vas nije bilo u Holidejima. Pa vidite, kada su počele barikade, ja sam bio u Sarajevu, nego jednom sam uspio da dođem u grad, pošto sam bio u štabu i u samoj organizaciji, u vrhu organizacije za barikade. Ja sam prošao jednom za Vogošću, otišao sam da i u Vogošći to organizujem, vratio sam se jednom za Sarajevo i dogovarao sa gospodinom Dukićem, ali smo bili stalno na telefonu, naravno, jer hvala Bogu, ja to dobro znam, oni su to koristili maksimalno. Međutim, ja sam vratio se ponovo, pošao ponovo prema gradu. Naravno, ja sam imao dobro obezbeđenje jer sam znao da su muslimani itekako dobro naoružani i na Kovljoj glavi su bili barikade postavljene i ja više nisam mogao proći do Sarajeva. Pokušao sam preko Rajlovca, istu stvar sam doživio u Rajlovcu gdje su oni stavili barikade i nisam mogao proći više do Sarajeva. Vratio sam se nazad u Vogošću i na određen način konstantno održavao vezu sa štabom koji je vodio gospodin Dukić. Ja sam vodio taj dio u Vogošći i Ilijašu, kontaktirao sam redovno sa svima i mislim da je to bila briljantno izvedena akcija na koje mogu da pozavide i svi organizatori, vojni organizatori.